ry'Imana. Imana ishimwe. Kuva umunsi mufungura rino torero twararisengeye kugeza kuri uyu munsi. Imana ishimwe. Akarusho nuko Imana yabahaye n'ikibanza. Yesu ashimwe. Nzabona abantu benshi basembereye mu matorero ko twagiriwe amahirwe yo kurihabwa, ariko abantu benshi basembereye ntibisa kwidagadura. Akenshi ba nyir'itorero baba bahagaze hejuru, hano harakorerwa jimu, hano harakorerwa ibi n'ibi, ugasanga abantu ntibabohotse. Ariko kuba Data wo mu ijuru yaratanze kino kibanza, Imana ishimwe. Imana ishimwe. Umutima wanjye urishimye. Shimye Imana ko yabarinze natwe ikaturinda. Mukuri nubwo dutuye muri Kentucky, namwe mugatura hano, ariko ndabizi ko tubana ka 80% cyangwa 90%. Yesu ashimwe. Nzakunda no kubaza amakuru ya hano cyane, kandi ikibutangaje sinakunda kubaza pasiteri ariyo tuvuka, nzambaza abandi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndishimye cyane. Ubu nishimye ubwangoga n'umuryango we n'umuryango wa Gatabazi. Imana ishimwe. Ndishimye kuba turi kumwe namwe hano muri rino torero. Ubwo mvuze buki, ariko habayemo byinshi hagati aho. Imana ishimwe kuba mwaraje hano mukaba mukorera umurimo w'Imana hano. Data wo mu ijuru ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Burya hariho ikintu abantu baza bihenda bakavuga ngo nta torero ry'umuryango rihaba, ariko uzushigikira natwe ukagushigikira. Yesu ashimwe. Shimye Imana kuba Imana yarabagiriye neza. Uwo munsi tuhasengera, mwari mugize nk'ibyumweru 2 mufunguye, ndakeka twarasenze turavuga ngo zino ntebe zikeneye abantu. Nubwo hakiriho izindi zitarabona abazicaraho, ariko nabo bari mu nzira. Yesu ashimwe. N'abandi ko barabakira, numvise bagiye kwakira abantu, nishima cyane. Imana ishimwe. Kuko icyo ni kimwe mu byifuzo tuzadusengera, zino ntebe zose uwazikoze yazikoreye kugira ngo abantu bazicare. Dushima Imana kandi turizera yuko izabikora. Imana ishimwe. Ubundi nishimye kubabona hagati aho hariho abagiye bahura n'ibibazo by'uburwayi n'ibindi, ariko Data wo mu ijuru yarabarinze natwe araturinda. Ubundi ndashima Imana ko mu karere k'iwacu mu Minembwe hakiriho umunyamurenge. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Satani yarazi ku gitondo kimwe kiriya kirere kitazoba kikirimo umunyamurenge, ariko Imana iraturinze, haracariho abavandimwe. Imana ishimwe. N'uyu munsi mu gitondo nabonye bandika ko hari aho bateye, ariko twabwiye Imana aho twari dutaramiye twagize ibihe byiza, abataje mwahombye, ariko abaje twabasengeye kandi dusengera n'iri iwacu. Turizera yuko Imana itazayibagirwa amasengesho y'ubwoko bwayo. Imana ishimwe. Ubundi dushima Imana ku babyeyi babyaye n'urubyiruko rwacu, ndabona ruhagaze neza. Mukuri ni byinshi navuga, ariko ko ndatinya kubera mugenzi wanjye ahagaze iruhande. Ariko hariho umunsi nzavuga kavuga akari ku mutima wanjye. Reka duheze Data wo mu ijuru icyubahiro n'Imana n'icare. Haleluya. 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 Twongere kandi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya.
diyamaje kuyituririmbira niyaboneka umwanya. Yesu abahe umugisha. Haleluya. Haleluya. Bamaze gushima Imana, reka dusenge isengesho rigufi twumve ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana yacu ikomeye, Mana igira neza, ndaguhimbaje Mana nyiribihe waremye ijuru n'isi. Turi imbere yawe Mana, tugiye kuganira ijambo ryawe. Mfite ubutumwa wageneye Mwami Imana, iri torero ryicaye imbere yawe. Reka Mwami Imana bahazwe nawe, natwe bagiye kuvuga Mwami Imana dushobozwe nawe. Reka tugusabye ku buntu bwawe Yesu, amen. Reka naje kuvuga amagambo make yo gushima no gushimira itorero. Ndabashimiye bavandimwe ko mwadutekereje, ariko kandi buriya ni ku bushake bw'Imana. Ikintu na kimwe cyabaho cyabaye impanuka, nta na kimwe Imana ibitazi. Niba Imana ishobora kuvuga ko izi ndende z'imisatsi ziri ku mitwe yacu, ikavuga ko nta gishwi na kimwe gishobora kugwa zitabizi, nta masaha namwe nk'aya twapfusha ubusa Imana itabizi. Ntibishoboka, ntibibaho. Umwanya n'amafaranga, igihe kirakomeye. Umuntu yaravuze ngo umunyabwenge ngo ahantu uzimba igihe wazakwiba umusaruro. Ubwo rero aho twahaye igihe hagomba kuduha umusaruro. Dutegereze rero umusaruro w'ibyo tuje gukora, kandi namwe mwese mutegereze. Turashimira ubuyobozi bw'itorero ku bw'ikaze yanyu mwaduhaye. Turi abana ba hano, tuvukana inshuro nyinshi. Amen. Aba bose bicaye turavukana bose, byaba ku mubiri byaba no mu mwuka. Gusa ariko ibarane yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo tuzajye twita ku muryango uyu nguyu w'abana b'Imana. Iyi miryango dukomokamo wigira igihe cyo gutandukana, kandi itabishaka. Itandukana n'impamvu nyinshi zitandukanye. Amen. Abazatandukana no gusaza, abazatandukana no gupfa, abazatandukana no kutumvikana, abazabapfa ubusa bagatandukana. Hariho abantu bari mu gupfa utuntu duto duto bagatandukana, kandi barasezeranye kuzabana. Ariko mu ijuru ntituzatandukana iteka, tuzogumana. Niyo mpamvu uyu muryango w'abana b'Imana tuzadukunda ngo tubiyegereze cyane, tuwuvukemo cyane, tuwuraremo cyane, tuwuryemo cyane, tuwuhagemo cyane, tuwishimiremo cyane. Haleluya. Ese turi kumwe? Haleluya. Haleluya. Abantu benshi bareba ngo turavukana kubw'umubiri, bariya ni ba runaka, bariya ni ba runaka, bariya ni ba Muyomba. Ariko ni ba Muyomba nyine mu isi. Igihe gitoya abantu baduhuzaga akagenda, ba Muyomba bagasigara ari ba Muyomba mu isi. Kandi hari n'irya diregiteri na mwarimu. Amen. Ariko mu ijuru, imiryango y'abana b'Imana mu ijuru, umuntu wafunguye ikanisa rya rindi rya kera ryanditse mu byahishuriwe Yohana, wandike marayika w'itorero ryabo, wandike marayika w'itorero. Abamarayika banditse mu itorero, abayoboye baracyariho, barazwi, baravugwa. Uwo mugabo rero barengezaho ku inshuro nyinshi, kuko nibyo bitabo byinshi nasoma. Buriya Abanyamurenge twasomye ibitabo bikeya. Niyo mpamvu iyo tugiye kuvuga igihe cyose bazavuga ngo Bibiliya iravuga ngo icyo gitabo twasoma, kuko ni Abanyamurenge banditse ibintu twumva bavuga, kandi bavuze ibikomeye. Se turi kumwe? Se muranyambare? Ntabwo mwabaye igihe cyo gutangira no kurangiza, ariko natangira 43. Ngiye atwaye inoti 3. Ese ashimwe. Amen. Namusoza byane. Amen. Haleluya. Ntabwo turavuga ubutumwa. Reka barane yaravuze ngo ushaka gukora ikintu kitarama ku isi ngo azabyara umuntu. Na Bibiliya ikivuga ngo umuntu yabyawe n'umugore arama igihe gitoya. Umuntu ubona yikubita ku mutima akakubaza ngo uranzi, ashaka kugukanga ishuri, uzamubwire ngo ndakuzi, uri umuntu kandi wabyawe n'umugore, urama igihe gito. Niko Bibiliya ivuga. Ushaka ngo gukora ikintu kiramaho gato, watera igiti cyo kirama cyane gusumba umuntu. Ngo ushaka gukora ikintu kitazoshira, wazafungura itorero. Haleluya. Itorero rimeze nka taxi. Taxi yayindi tugenda
za modoka zikazatwegera kizishyiramo abantu kandi kizayuzura abantu. Umwe azasohoka undi akinjira, umwe agasohoka undi akinjira, umwe yagera kuri exit akava, undi yagera akakujira uwo wundi. Nuko bimeze. Nabonye mufite ikintu cyiza mu buzima bwanjye abantu twabanye gasoro. Nabonye namuzehe papa Imana igomboje. Twashimye ko waje. Imana ishimye ko waje. Amen. Hallelujah. Abantu twabanye gasoro barabizi kunda abana batoya. Kunda urubyiruko. Aba bose ni abahamya. Janine yabivuze. Oya waje mubona afite abana. Ariko je twabanye bakiririmba nzongera kuca wavuze nzongera nako wambwiye kuko Imana atari umuntu wibeshye. Iyo abivuze biraba yategeka bigakomera ifite ijambo rya nyuma Hallelujah. 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 Nabonye abakobwa bafunga basobanura icyongereza n'abana bacu twatangiye gutoza bakiri bato. Tukiriho dusengana nabo mu gitondo buri munsi waremwe n'Imana. Bakaririmba ngo nzongera ku cyo yavuze. Buri munsi waremwe n'Imana. Niyo yari animasiyo yabo. Agatero kacu ko kwegereza abantu. Twatuvuga ngo turabakunda. Mbone tumara gukora ibyo ngo azatukubira. Haleluya. Mu by'ukuri nishimye ko mufite pipiniyeri nziza, ko mufite abana b'Imana, ko muhaye murera neza, ko muhaye mukuriza Imana, ko muhaye murera Imana. Ibiganza byiza bifite bano bana ni ibiganza bizima. Twishimye Imana ntabwo icyubahiro. Umunsi ko mu Rwanda cyangwa mu Burundi narabyana. Bora ko umuntu azarambwira ngo ugiye kuva i Rwanda ngo muri wagaze ukora ngo ugiye kuwureka. Nagaza ko umurimo mwiza mu bitaro gasura abantu niyinga. Kuva umunsi wa niyinga, buri munsi wa niyinga. Nagaza ndeka ifunguro ryanjye ry'umunsi. Imyaka 7 irashira. Imyaka 7. Ndaza n'ifunguro rya mu gitondo cyane yinga. Kandi terura kabijyana kurisurisha abarwayi mu bitaro. Gashaka babaza ngo ninde utabonye ngo icyo kurya kugira ngo mufungurire. Yesu ashimwe. Amen. Hallelujah. Ntabwo nasoma. Yesu ashimwe. Kagenda niyinga ngataha nimugoroba saa 4 za nijoro. Kagenda niyinga nkazunguruka ibyumba byose by'ibitaro by'igihugu. Ngasenga ngataha. Umunsi njya kuhava Imana irambwira ngo dore ngiye kuguhindurira umurimo uhagaze uko ukora. Ngo dore icyo ugiye kunkorera. Mbona azanye bya bikapu bimwe tuzatwagaza tuzana twagaza dushopingiramo. Twagaza duheka. Twagaza tuzana no tuvuyiriya cyo gushopinga. Mbona mu mufuka bagafuka kabanye ku ruhande ashizemo insina y'urutoki toya cyane. Yacitsemo iyaye yuma agace ko hejuru. Ariko arambwira mu gitoki ngo dore gitangiye gushibuka. Kandi ngo umushibuka wacu ngo niwe agiye kuweza kugira ngo uzawurere. Arambwira basuza amateka y'urutoki. Amen. Haleluya. Arambwira ngo urutoki ngo baza batera insina umunsi umwe. Niyo nyirayo yabagariye neza ngo ndizishire. Ngo iziguma ikabyara abana ngo bakabatura bakabashyira ahandi. Ngo bakabakura bakajya kubiba ahandi. Urundi niwo muri mugiye kunkorera waba ugiye kushya. Ndagenda marumwaka wose njyanye igasorwe nta kintu nyakora. Tegereje cy'Imana izankoresha. Umunsi umwe njya mu masengesho ndarama gucumba ngeze ari iwacu muri Bethlehem. Haleluya. Mbonamo n'abana batoya. Baraza bansangamo nijoro. Bamare kuzangamo arasenga. Ndabaza sembera muri ko murakora iki ko mwaje ko mwaye gusenga se buriya muzamusenga muti. Nabaza se nimaza mukomeza mukaza tugakomeza tukabana. Noneho musenge Imana nambira kuyiri bansena ruto. Ngo dore icyo nakuye kuzarere kuzageza umunsi kizakura ukana kikabya. Nijoro nabuze ijambo abo twari kumwe nijoro. Ndavuga ngo hanze ku Macukiro
twaramera indabyo ngo dutegereje gusoroma kugira ngo tuzabone imbuto. Amen. Haleluya. Sasa nisoma ndamasoza kubera ko ndi gutekereza ko ubutumwa Imana yampaye ngiye kuburangiza. Twatandukanye namwe nijoro tujya kuryama, twese turagenda turaryama. Saa 12 n'iminota mikeya ndabyuka ndasoma mane ndasenga, ariko ndasenga nyine cyane kandi Imana yanyemereye ndasenga cyane. Ndasenga, maze gusenga mbona umuntu ukwambwira ngo dore uko ugiye kubwira itorero. Amen. Nabonye umuntu azana ikiganza, nabonye ikiganza pana cya kindi cy'abantu banditse hari ntabwo mwapimye oyaki siko yamuye. Nabonye ikiganza cy'umuntu ngo ategereza hariya kuri robine, aratega gukina ngo umuntu noneho ngo yakanda bukeya kazi bitonyaga ngo nkabingahe, ariko umuntu wagomba gutegereza ngo ayo mazi aruzura kugira ngo abantu banywe, ariko amazi agenda kama haza udutonyi duke cyane. Ariko abantu ubone impamvu ziri. Amen. Ngo ni amasengesho make tugagira umwanya wo gusenga, tugafata akanya tugasenga, kiriya amazi yoje tukaryama tugaceceka, masengesho akaba make. Itorero rizubakwa n'abamama basenga, n'abapapa basenga, n'abasore basenga, n'abahungu basenga, n'abakobwa basenga. Kuririmba ntabwo turi kuririmba kuza kubaka ikanisa. Kubaka ikanisa ni abasenga, kandi iyo umuntu asenze azaririmba n'umwete kandi agasenga n'umwete. Iyo umuntu abwiriza yasenze azabwiriza neza mu mbaraga z'Imana, mu bushobozi bw'Imana, kuko isengesho niryo ryubatse itorero rya mbere. Amen. Abantu bose bagendanye na Yesu na teoloji bari barize, nta nubwo bari bageze bagiye ku ishuri, nta hantu nawe bigeze baza kwiga, ariko ikintu cyari gikomeye ni uko bahagaze basenga. Itorero ryacu risenga rikagira umwete, rikagira imbaraga, muzubakira ku rufatiro rukomeye, kuri fondasiyo ikomeye. Umuntu yabajije nijoro dutandukanye ngo se y'amasengesho, ngo se za mpano twagiraga, bya bindi byose twagaza dukora ngo byose ese byagiye kubera ko ubu bitakibaho. Ndamubwira ngo nuko twagabanyije gusenga, dusigarana na kuririmba no gutera imigeri no kuvuza induru na karu. Ntabwo ibyo ngibyo bikanga Satani, kizagikanga Satani ni kimwe, ni ijambo ry'Imana no gusenga. Reka dusome Matayo igice cya 11 umurongo wa 25. Ariko simusoma nijoro nawusomye, ndasoma umutwe w'ijambo ariko nasome 28 gusa na 29, ko natinya ko najya kuvuga birindwi kandi amasaha yacu atakiri maremare. Amen. Mwami yajyamisa munani minota 25 ni myinshi cyane. Iyi Imana yatanze n'ikindi. Umutwe w'ijambo bavuze ngo mwese Yesu ahamagara ngo abananiwe n'abaremerewe. Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Kadusoma umurongo wa 28. Avuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze mumusange ndabaruhura. Mwemere kuba abigishwa, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kungorera kutaruhije n'umutwaro wanyu utaremereye. Amen. Turi kumwe? 15 muri icyo gitabo nanone na 32 kubera ko ari inkuru y'isuma yose nicyo bitwara. Amen. Sigura gusoma birebire cyane, ariko si nyinshi, nzasoma vuba vuba. Nakera nagazasoma ntarashyira amadarubindi. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu akiza abarwayi, ahaza abantu 2,000. Mwumva none ariko babibona ku 8 yo kuri 10 kugeza kuri 1 kugeza kuri 10. 29 ndio badusoma 15:29. Yesu abayo ajya ku nyanja y'i Galilaya, azamuka umusozi aricara,
abantu benshi baza aho ari bazana abacumbagira cyo ni kimwe, ibirema, impumyi, ibiragi n'abandi barwayi benshi barambarana hasi imbere ye arabakiza. 31 bituma abantu batangara babonye ibiragi bivuga, ibirema ari bizima, abacumbagira bagenda, impumyi zireba, bahimbaza Imana ya Israeli. 32 Yesu ahamagara abigishwa be arabwira ati mbabariye aba bantu kuko uyu munsi ari wa gatatu turi kumwe, none bafite ibyo kurya, sinshaka kubasezerera batariye, isari itabatsinda ku nzira. 33 abigishwa baramubaza bati muri ubu butayu twakura imitsima ingana icyo yo guhaza abantu bangana bati? Yesu nawe arababaza ati mufite imitsima ingahe? Baramusubiza bati 7 n'udufi duke. Ategeka abantu ko bicara hasi, yenda iyo mitsima 7 n'udufi aradushimira, arabimanyagura, abigishwa be nabo babika abantu bose, bararya barahaga, bateranye ubuhungukira busigaye bwuzura ibitebo 7. Abariye bari abagabo 4,000, abagore n'abana batabariwemo. Asezerera abantu yikira mu bwato inyanja, aja mu gihugu cy'i Magadani. Amen. Haleluya. Ntabwo ntinda rwose simbarangira. Haleluya. 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 Madamu yatanze kubera gushima ko yashimye ko abantu bagiye kuza, nanjye ndashimye ko mukomeje kwakira, ariko ndatangara ko twikingana buke, kuko ikibanza cyanjye nagishimye cyane. Aho twari kumwe na Tuzari amudeye gusa ikibanza hanze, mbone parikingi, mbone imodoka ziparitsemo, ngo ninjiremo mbone ni heza cyane, ariko nabonye ari hatoya, nabonye hano ari hatoya. Bakabona ko ahantu hakwiriye uyu murimo, kuko Bibiliya ivuga ngo itabaza ngiyo bari cyane bakaryatsa tibaza bari kwigera ino, kandi ngo tumeze nk'umusozi waba umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi, aho abantu bose bareba, aho abatoya bareba, abakuru bareba, abantu bose bo muri Ohio bose bari n'abakristo bana. Niko navuze, ntabwo mvuga abari abene data, abasengera hirya n'abariko tubareba, bariya tuzobana mu ijuru. Ijuru ntizobamo imishugi, ntiyazobamo inzitiro, ntiyazobamo n'ibindi byose, tuzobana nk'abana b'Imana. Ni urugo rumwe. Amen. Urugo rwamo n'abana banjye, siko pasiteri Ruganza ataha, rero n'umushumba wanjye niwe wasize amapfa y'ubushumba, kandi ntabwo yibeshye, igihe cyari kigeze cyo kuba umushumba, kandi narabyishimiye, kandi ndabikunda. Niba abandi bazavuga ngo igipasiteri nk'abapasiteri wabaye wapi, njyewe ndabishimira ko ni umupasiteri. Imana yahamagaye mu gihe gikwiriye, kandi umugore abananiwe n'abaremerewe, kuko nimo natangiremo no gukora. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 muri 2002 naricaye ndi mu wanjye, mbwira Imana ngo Mana, tuzagukorera twishimye, tugukorere tunaniwe, tugukorere tumeze neza, tugukorere tutameze neza. Niwo munsi ndangije uwo murimo wo kugenda nsura ibitaro, kagenda ndeba abantu bose. Amen. Umunsi umwe narasenze ndi Kibungo, mbwira Imana ngo Mana, nazanye ibyo kurya bikeya, abantu bazana byinshi buri kibahaza. Asiko turajyana ndagenda namwamugabo wamwamugiyana, so kuko nakwivuga ko nakoze ibikorwa, kandi ibyo mvuga ni imbere y'agatuti, ko ndavugira imbere y'Imana, ibyo mvuga narabikoze. Rero umunsi nawe na pasiteri usanga arambwira ngo yitere gusiya tuzaturega mu ijuru. Ntabwo yagize ukurega muti umuntu w'umupasiteri wasenga abantu ukabatiza abadeperi n'abandi benshi,
nzi neza wabatije arambwira ngo biriya ngo ni impano ngo Imana y'amana ngo ariko ibi ni ukwera imbuto gukora umurimo ntabwo Imana izoduhemba ku byo yadukoreye ku byo yaduhaye ntabwo Imana izoduhemba kubera ko yadukuye muri Afurika ikatuza Imana izoduhemba ku byo twakoze Imana izoduhemba ku byo twakoze mu isi Bibiliya ivuga ngo imirimo yacu izaduherekeza ibyo ari gukora nibyo bizaduherekeza ntukazovuga ngo Imana yasobanuriye gutya ngo yambwiye gutya baba Imana izishuri izibayishuri nayo iri ubusaruje ariko iyo duha dukorera Imana tuba tubibye. Amen. Haleluya. 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 Hari umunsi nageze mu bitaro sangamo ikirema kidafite amaboko kidafite n'amaguru kidafite ibi bikonjo kidafite ibikonjo byombi kidafite na bino byombi ko muruka ko umuntu yobaho yorya guti yogenda guti yarambwiye ko uyu muntu azaga ibyo kurya ngo azagira n'umutwaro wo kubinabika narabaye nabonye ibintu biteye ubwoba kandi yateye ubwoba kandi yarambwiye ko indwara narwaye ngo si indwara abandi barwara ngo yagaze agenda yumva urugingo rumwe rukuma ingenya z'umurizo w'inka nimuzibuka zagaza zuma abenaha mu rugingo rugacika nawe yagaze agenda acika ingingo gutyo ntabwo ari ibibere oya ahagaze acika hano hagacika hano hagacika hano hagacika hano hagacika hakavaho aha hagacika hagacika hakavaho aha hagacika hagacika hakavaho hano hagacika hakavaho nasaza yavuma bene aha ngaha hayavuma hano mu nkokora n'hano mu nkokora agenda acika ndamaze ngo se uzi utekereza ko iki cyatumye Imana kugira gutya ngo hari ibintu bibiri Imana yambwiye ngo byatumye ngira gutya ikintu cya mbere ngo kwari kugira ngo nyereke ko umuntu azabaho adahaye akora umuntu azabaho akarya akambara akanywa kandi adakora atagira amaboko gucaka ngo kwari kugira ngo igerageze abazima siko turabona. Haleluya. 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 Yesu ahamagara barushe ahamagara n'abananiwe aravuga ngo mwese nimuze musange nijoro nasobanuye kunanirwa no kuremererwa no kuruha n'ibintu bitandukanye iyo umuntu ananiwe ni ubuzima bwa buri munsi ni ibisanzwe ku mubiri na Pawulo yaravuze ngo iyo umubiri wacu w'inyuma usaza wari kuba imbere uwo ari musha ngo uhinduka musha uko bukeye n'uko bwije niyo mpamvu bigaragara ko uburuhe bw'umubiri ntabwo bihurira no kunanirwa no iyo umuntu yananiwe ku mubiri ntabwo aba arushe abananiwe zakabanizira tunaniza umubiri ukananirwa ariko ntiturindushi turatunanirwa muri kampani abantu baza baruhira mu isi abandi bakayinanirirwamo ariko twebwe ntiturindushi turananiwe gusa turananiwe imibiri irananiwe gusa. Amen. Kamuge gusa umubiri usa abarebare barananiwe n'abanini barananiwe abato barananiwe n'abanini barananiwe abatunzi barananiwe n'ababyaye benshi barananiwe n'ababyaye bake barananiwe umuntu wese arananiwe umuntu wese yokumva ko yoba arushe mu mutima kubera gusukwa isituwasiyo yiwe abantu baruhijwe n'uko ari beza n'abandi baruhijwe n'uko ari babi abantu baruhijwe n'uko ari barebare cyane n'abandi baruhijwe n'uko ari bagufi cyane ibyo mvuga ni ukuri kandi kwima muzamugerana n'umuntu muremure yicara ahantu gutya amavi ye tukajya kuyarananiwe cyane yarushe tukazavuga ati yewe tunapfuye kandi abagufi nawe gutanga urugero umunsi umwe ndavuga ngo nta muntu usumba uwundi ntawe umuntu nta muntu usumba undi umuntu wese aragusumba ngenda gusumba nawe ukansumba umuntu aragusumba nawe ukamusumba ntugatekereze ngo uri mugufi gute twahagarara n'uriya mugabo muremure mwamureba uriya muremure cyane tukagira gutya twebwe amaboko yiwe ko nanakubwira ngo no gusumba nushaka gusumba rero neza kwiye hagarara ngo wibona nanjye se nona agoro nibura amaboko yawe ibigize imbere barebe
yatangiye gusoma kubera ko turi kuzamuka. Yatangiye gusoma tuzamuka. Ariko reka dusubire tumanuke, Amen. Amen. Hari abantu bababaye mu isi kubw'imibiri yabo, bafite ibibazo, barihindagura, barashakisha ngo barebe uko byohinduka. Data afite uko yagize kugira ngo uko ntabwo uri impanuka. Data afite icyo yaguhamagaye muri urwo rusengero, muri uyu murimo. Hano abantu baje, hari icyo Data ashaka gukora, hari icyo Data yaguhamagaye. Uko waba uri kose, uko waba uresha kose, uko waba ungana kose, ubwenge waba ufite, ubukira cyangwa bwinshi, hari icyo Imana yakuzanye. Niyo mpamvu yabazanye aha, ikabakura amatorero henshi, ikabatoranya hirya no hino, ikabakura bamwe kwa runaka, abandi kwa kanaka. Mumaze kugera hano mwese buri cyo. Haleluya. 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 Mwese muricara muvuye mu matorero atandukanye, mutarabisezeranye, si kubw'impanuka, ni kubw'impamvu hari icyo Imana ishaka kugukoresha. Ariko hari igitangaza. Nijoro navuze ngo navuga inzego zirindwi, inzitiro zirindwi z'itorero. Impamvu y'uko ari itorero ryanyu ryubatse natangaye, nasanze itorero ryanyu ari imfashanyigisho nziza. Ibintu byose Yesu yabikoresheje kugira ngo bitubere imfashanyigisho. Iri niko ryubatse. Dore nawe abantu bazaba biriya hanze, inyuma y'iriya ntebe, hanze mu bapagani, twese niyo twaturutse. Mbere y'uko uba umukristo wabanje kuba umuntu, tuvugana twese icyaha cy'inkomoko kuri Adamu, tuviriye inyuma twese turinjye kuri runo ruziga rwa nyuma mu gihangano. Aha ngaha dore nawe ntiwambona hano niho mu bapagani no hirya hariya mu irembo ry'inyuma niko byari byubatse mu Isirayeli. Abantu bahagaze baba hanze bakazamuka tukajya ku rwego rwa mbere. Umuntu yaza hano akaba umuntu uje mu nzu y'Imana, uwa mbere uje kugukizwa, umunsi wo gukizwa. Abantu baje gukizwa umunsi wa mbere no kwiyegerezwa biza bitera isoni, bazabanga ko babiyegereza bakihisha. Kubera iki? Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Bahuriye mu baturanyi bakaza ku rwego rwa mbere, bashika bakicara. Umuntu yamara kwicara akitegereza ibiri mu nzu y'Imana, akitegereza ibyo abantu bari gukora, akavuga ngo ni byiza ndabinezerewe. Abantu bari kubyina neza, bari guhimbaza, bari kugira gutya. Akahaguruka akavuga ngo ngiye kwicara ku ntebe ya kabiri, akavuga ngo naje ndiyemeje, akaba uwiyemeje. Iyo umuntu aba yiyemeje azahaguruka akavuga ngo naje ndiyemeje kuba umukristo, nimusengere, naje mbaye wiyemeje. Haleluya. Haleluya. Kagira mpamvu utaramenya niba ari umuririmbyi, niba ari umunyamasengesho, niba ari umuvugabutumwa, agahaguruka ku ntebe ya kabiri. Ariko iyo ntebe ya kabiri itindaho abantu cyane, nicyo gituma biza bisaba ngo tumuhagurutse, bisaba ngo tubafate amaboko ngo tubahagurutse. Intebe yo mu ya kabiri mu nzu y'Imana niyo abantu benshi bicayeho batagira icyo bakora, batagira icyo bamaze, baza baza bakicara bakaguma aho ngaho. Tibaba abaririmbyi, tibaba abavugabutumwa, tibaba abaki, tibaba abadiyakoni, bagashusha intebe. Amen. Izo ni z'abantu benshi batinda intebe ya kabiri, akiyemeza akaba umukristo akicara, amara akicara akumva birahagije, birabaha ku ntebe ya kabiri. Ngo bisaba ko abakristo bamenye neza ngo baza bakabahaguruza. Iyo amaze kumenya neza arangije icyo ngicyo yitegereza ko icy'itorero yarikora, umutima wiwe ari kimana barashizeho, baramuhaye Imana muri za zindi zose, agatangira guhitamo muri ya ndwi yose yahindura mu ikanisa, kavuga ngo bariya nanjye nibo nzobamo. Abaririmba bagira gutya, nanjye aba nibo nzobamo. Nuko n'Imana icyo barashize mu mutima we, kivugira ngo hari ikintu kivuga ntampanuka n'ibyo Imana yagushyizemo, warabivuganye urabiza. Nicyo gituma byitwa Imana. Amen. Amen. Turashaka muri? Turashaka. Haleluya. 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 Abose n'abaremerewe bari muri twebwe. Abantu bararemerewe, abagore bararemerewe mu mago, abagabo bararemerewe, abana bararemerewe,
katuni akananirwa gusinzira, ariko tukavuga ngo dusenge akaba kugeza tutaratana kandi akuvuga nanze kuvuga bakuru. Haleluya, haleluya. Sangara abahana n'abahandi nabo, ariko abahana bo muri beza, nabonye muri abana beza, ariko hari icyo nshaka kimwe. Amen, haleluya. Hari icyo nifuza kimwe, nuko uyu munsi wa none twaje kuvuga ubutumwa, umuntu wese nahaguruke ku ntebe ye, umuntu yigire imbere yicumeho hatoya, dutere rushundura iriya mu mazi kwe, tugende muhengeri, tumenye ubwiza bw'Imana, tumenye imbaraga z'Imana. Bibiri iravuga ngo nimuze mu bikari, muze mu bikari by'Uwiteka, muze mu barembo muhimbaza, ariko muvugana no mu bikari ye kandi mushima. Haleluya, haleluya. Abatarabana bo mu rugo ntibogera mu gikari tibikunda, nanjye aho naraye nageze aho banyeretse gusa, hari aho mutangejeje kubera ko nari umushyitsi. Umuntu utari umwana wo mu rugo ntibogera mu gikari. Niyo mpamvu bivuga ngo tweze twege twigire mu nzu y'Imana, tuhimbaza Imana, ariko ngo tugere no mu bikari bye ngo tumushima, tugere mu bikari dushime. Nicyo gihe tuzonezera, nicyo gihe tuzishima. Hari abantu batazabishima mu nzu y'Imana kuko bategetse bagerageje mu gikari cy'Imana. Mu gikari cy'Imana niyo bashima cyose. Sasa turi kumwe? Kera marambiwe batashye ubu nyine nawe muri modoka nawe nta gitoro nshaka ndagifite, nta mafaranga ngeneye. Icyo nshaka ni kimwe, nuko iyi nzu y'Imana, Imana yateretse ahangaha, mwebwe abari mwe mubagaburira, niko Yesu yavuze ko abari mwebwe mugaburira abo barushe n'abo bashonje n'abo bananiwe, bari hazaba tugose bakiri mu baturanyi iriya, mwegere mukure. Ndacyari ko mvuga ya ntebe ya kabiri, ariko nshatse ngo nazirekera ko intebe ya kabiri n'abandi baje, ariko iyo umuntu avuye ku ntebe ya gatatu, amen, amen, azaba indorerezi, akaba indorerezi. Indorerezi ziba ziterana n'abagiye gutora, ariko ntiziba ziri bene igihugu, zo ntiziba zitora, ziba zorera mu ijuru. Indorerezi bazoba nyine babandi b'indorerezi nyine. Hari abantu baje gushuja intebe bakaba indorerezi z'abandi, bakareba uko abana b'Imana bari gukora. Hari umunsi umwe tuzajya mu ijuru tugasimbagurika tukavuga neza, indorerezi zigasiga. Izo Yesu azabwira ngo ngo zinigeze kubamenya. Amen, haleluya, haleluya. Wariyemeje uja mu itsinda, wariyemeje mu munyetsinda, wariyemeje uragenda uraririmba, wariyemeje uragenda uravuga ubutumwa, wariyemeje uragenda urasenga, ariko ugezeyo uyu indorerezi tiwemera ryuzuye, twakira ubwami bw'Imana, twakira ubwami bw'Imana. Ukizwa mu rugendo runini n'umusaraba, urugendo rwo kumusaraba. Yesu navuze ko yambaye gatatu, ko baraga ngo yagatora umusaraba aba yamawuga. Hari ibyiciro byagiye biza, hari abigishwa babaga mu byiciro, abigishwa ba Yesu, tugira abigishwa tukagira n'intumwa, intumwa 12, ariko twe turi abigishwa ntituri intumwa, twe turi abigishwa ba Yesu, ntabwo turi intumwa. Intumwa ubwazo zabaga mu bice bitandukanye, habaga mu bice bitandukanye ibyo birindwi navuze. Icya mbere uhabaga umwigishwa umwe Yesu yakundaga cyane kuruta abandi bose. Icya kabiri hariho batatu ngo yagaza agendana nabo bakarusha abandi bose. Icya gatatu ngo hariho abo Yesu yagaza yicarana nabo akababwira itsinda ryose. Icya kane habagamo umwe ngo wagiraga gushidikanya kudasanzwe. Icya gatanu habagamo umwe ngo waze Yesu aja mu kajagari avamo, nanjye mvuga akantu kamwe ngano bambwiriza, reka reka. Amen, amen, amen. Abari gutera urwenya kuri telefone, agatera urwenya kuri bya bya za WhatsApp, bakavuga ngo babiri batasi 12 ngo 10 ngo ryagarutse muri akaka. Ngo babiri gusa ngo nibo baje barabarwana shaka b'Imana. Ariko ibyo ngibyo nibyo mugiye hangase kugira ngo usumu nyagaciye sibyo. Reka babwire uko bimeze, byo naho byanditse muri Bibiliya, ntaho ari byo, ni abantu bavuga kuri za telefone. Ariko niko nabwira ngo ibyo byiciro byose byari mu bigisha
bigishwa byabaye niko n'itorero ryacu rimeze. Turimo abantu bashidikanya, turimo abantu banze gakiza, turimo abantu bazabirirwa bavuga abandi birirwa muri ibi ngibi. Abantu barijwe n'amagambo yabo duhagurukanye, abantu barijwe n'amagambo yabo tugenda, abantu barananiwe, bamwe baragambanirana, abandi bakora ibi ngibi, abandi ntibabyemera, abandi ni rwo rwego rwa gatandatu rw'intebe ya gatandatu ngo ni inkoramutima. Amen. Amen. Iyo umuntu atangiye kuba inkoramutima yikangiza atarabikora y'umutima y'Imana. Tugira umukoca gusa umwe mu ijuru, umwe gusa niwe uzi udukosha. Abantu bakorera kugira ngo abantu bandebe bakaririmba cyane bagahimbaza mu ijuru. Ntabwo icyo ngicyo bizakujyana. Pasiteri nanamushimira ntabwo azokuvuganira tibikunda, ariko turashaka gusa ngo dushake ikintu kimwe, naho ari twebwe tubagaburira kandi tubagaburira ibishitsi. Ese muri mu kugaburira ubunyama Yesu yabarira abigishwa be ngo niki mufite, niko ufite mu nzu y'Imana, niko ugaburira abana b'Imana, ufite ibyo kurya biryoshye cyangwa bishariye. Umunsi wa Pasika bari imbuga zishariye. Umunsi wa Pasika hari abantu bari muri Pasika itari yo gukiza abantu, bazana ibyo kurya bisharira mu kanisa, abazana ibyo kurya bisharira birahari. Yesu yabarira ngo mufite iki, barambwira ngo ni imigati ziryoheye kandi niryo jambo ry'Imana. Jambo ry'Imana riraryoshe kandi rimeze neza. Abana bose mufite n'iki ngo n'amafi, imigati n'amafi biza bigendana, sinzi impamvu. Yesu yaravuga ngo ni jewe mutsima w'amanutse uva mu ijuru. Arongera avuga ngo nzabahindura abarushye kugira ngo muze muroba abantu. Ngo bazoroye amafi bakayakura mu nyanja, bayageza imusozi agapfa, bakaroba ibizima babigeza imusozi bigapfa. Barabeho n'umva kuroba ibipfuye nimugeze imusozi bibe bizima. Haleluya. Haleluya. Nimutangire turobe bya bindi bipfuye. Hanze hari ibibazo, ibimuga n'abaremaye, niko twasomye ijambo ry'Imana. Umutima batangiye gusoma. Amen. Twasomye ngo Yesu ngo aricara azamuka umusozi, namwe mwarazamutse hano ngo aricara. Ngo amaze kwicara abantu bose ngo bamuzaho, ngo bamuzanira abantu bose, ngo bamugaye impumyi n'abandi bose, ibirema, ibiragi, ibitavuga, ngo barambara imbere ye. Hanze hari abantu barambaraye imbere yacu. Torero ryacu ntabwo twaje kutwuzure ngo twishime ngo dufite abantu benshi. Muno ntiyazicara abantu 500, muno ntiyazicara 1000. Oya, kandi abo Yesu ashaka ni benshi. Yaraza mu cyo gituma ataraza ku isi nuko ategereje ngo wa nyuma, kandi nitwe tuzobazana. Ni mwebwe torero ry'Imana, ni muhaguruke torero. Timwaje hano kugira ngo mubaye pasiteri Ruganza gusa, tiriyahagije kugira ngo Ruganza azaje yicara mwumve gusa ko ari pasiteri. No, kugira ngo Kivuga azaje yicara mwumve ko ari pasiteri. No, siyo ntego. Intego ni imwe gusa, nuko muzana abaremaye, nuko muzana ibiragi, nuko muzana impumyi, nuko muzana abarya bose, data akabagirira neza. Niyo mpamvu yabazanya. Umva kubwira, niyo mpamvu yakuhanye nawe wamuririmbye, ntukaririmbe ngo tumere neza, ngo twishime kuko waririmbye ngo ufite ijwi ryiza. Oya, ese waririmbye hakira abangahe? Ese waririmbye hazamuka bameze gute? Ese waririmbye indabo ziri hariya zikora imbuto? Amen. Amen. Haleluya. 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 Usiku pastor kabla yavuze ngo mubaheto muhaba kikwari. Kagaze ribana cyane. Niko kabla yavuze. Abeje. Jira nayo bari. Yo bana. Kuturuka. Kagaze ribana cyane. Kuruteze zose. Jira nayo bari ko kagaze ribana cyane. Nayo bari. Kuri shuri nawe kuri. Kora muri byose. Kandi bagazwe n'Imana. Kandi ndiyabeje. Diyabeje. Yavuze kuri Imana. Twara turirimba. Bakabasha kubyaha. Kabanya bari yakora ari weto. Twara ngo. Twara ngo weto ngo mukigasura. Bagarabe ziririmba abandi bose bayata. Kuturuka. Isso
Kore kita orang tadi mau gimana mas? Amen. Mereka semua saya tinggal mas. Ini mana manusia. Amen. Musuhnya berjawab dengan perubahan. Itu perubahan yang itu seperti malam. Berjawab. Cerita tu lah. Wajah itu turun gitu. Mana habis? Amin. Amin. Mereka sudah biasa. Amin. Kalau kita mau pasal, kami jangan kita mengaji. Cara boleh bagaimana? Ushobora umusumana kugira ngo tugiye kuja mu butaha. Mwitwa yaziririmba nabi. Isi yose zikiziririmba nabi. Ngo tugiye kujana mu butaha. Tuzoba iminsi 3 ngo tudahaye tunywe. Ngo dusenge kuririmba neza. Turagenda je n'abandi muri basengeje. Tuje nyuma y'amahombe mu gisambu. N'abamama bafite abana bose bo muri korali. Turavuga ngo tugiye kuririmba. Nta kintu tutabagira. Amafaranga y'inzu. Uburyo kuririmba bw'inzu. Turagenda turasenga. Twirwa dusenga. Turara dusenga. Shaka ku munsi wa gatatu. Imana tuvuga kuko mwaje gusenga ngo muririmbe neza. Ngiye kubaha kuririmba neza. Muzoririmba neza. Timuzosaba kuhiganwa n'ikorali n'ibyo muri juru. Muzoza kuririmba. Korali zose zicece. Turataha. Amen. Wamuzi abashinga amata ko nibaza gusanga aboga banyina ko n'abashaka badofa. Baba bamaze twataka. Turazamuka tuja mu muhaho. Tushima Imana muri amata y'Imana. Turaririmba, turahimbaza Imana. Ngo buce tangira kuririmba. Ndanibuka indirimbo ya mbere twaririmbye turakuririmba neza. Iravuga ngo vijana simame. Vijana simame zote imara. Tumupinge shetani na jeshi lake. Iyo ndirimbo yabaye iya mbere mu mukutano hari mu kwezi kwa gatandatu mu marushanwa yo muri juru. Korali ikizingo yitwaga Dezimaro na korali igasanga yitwaga Ushindi. Zose baravuga ngo ikorali yo mu Etori yaririmbye neza. Ariko ngo kugira ngo munyuze kugira ngo tunatere ishyari mureke tuzigonganishe. Turagongana turi batatu. Tuba bambere turi korali zitatu. Ngo buce haza umurenge witwaga Babonani. Araza yigisha arabera. Ngo buce haza umurwa witwa Ibuka. Niwe wigisha uburyo bw'imiririmbire yose. Iyi turi mu kuririmba. N'ibindi byose byo kugira ngo yatwigishije iminsi imwe tuyiririmba neza atatu mu ikanisa. Kandi tuyiririmba neza. Turaririmba tuba bambere muri jura. Badukura mu marushanwa yose yo muri jura. Tuba bambere muri jura. Tuba bambere muri jura. Twarashe tubikorali ya Sebadesi. Yagategera n'abavuga butumwa. Nitwe bari bararise gusa. Tutangira kwigisha yandi makorali. Tuba bambere muri jura. Kubera iki? Kubera gusa kuba kumavi. Ushaka kugera kure azagendesha mavi. Ushaka kugera kure ari itoke. Twarabambere kugazana n'uyu munsi. Uyu munsi bayeho yaratubwiye ngo umuntu wese atazoba. Mwazoba ari uwa mbere. Wazoguma kuba uwa mbere. Nibo bakabagaza, nibo barushimisha, nibo babibasha, nibo n'abandi nibo bariya bose bari mu gutoza y'amakora. Kubera iki? Ko twagiye kubwira Imana ngo uduhindurire ijwi. Niba Imana ishobora guhindura ijwi kugitoza n'abantu bose. Abantu bazabikora. Imana ibahugisha. Yeah.
Hey.